ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Kalong shisha ka khubor ka bas ngokumen banyo jingtip baki samla nekini ka jilla jongi kilala ban wanra ka nam ka burom jong ka jilla leng baka jingjob jongki ha ka jingyele kai kickboxing kabalalong dangshan ha goa ya kabalatip kum ka Waco India National Kickboxing Championship arhajar arpuway Hagani ke lempung kiladon hadu henreungut ki samla ki balayo ban wanra takma ki bakintum ya ka wei ka takma ksiar ka wei ka takma rupa bat sautli ki takma renong kini ki henreungut ki samla ki dei ki balala ban wanra medal kilong uhami shanya suyam ubanakasnong shangpung Ubalayo ya katakmak siar ha ka senior men's point fighting sanpo nyo kilo bat ula jabru ya katakma rupa ha ka senior men's point fighting henru pulai kilo nang takis saungut pat kibalayo ya katakmar nong ki kentob ya ka Nissan Shwa Lingdo kabalayo ha ka senior women's K1 sa hupra kilo ubantay sungo ha ka senior men's low kick nrupho kilo u Arthur Connolly NK ha ka senior men's K nyopusan kilo bat upen bor melim ngam ha ka senior men's musical form hard style kiladon arphongut ki samla negene ke jilla kibalalaj banya shimbenta ha gane ke lempung bat henreungut naki kilayo jingjob bat kilala ban wanra takma bat mentaka mit ka arterik ubnai nailor arhajar arpuway kilawan poi hanong ba shilong ban lech shakishnong jongki kumsha smith maukerwat mairang jowai bat kiway pat ki jaka kalong shisha ka jing sarong ya ka jilla bakidon ki bakum kini ki samla ki balala ban wanra ya ka nam ka burom jong ka jilla Henry ka khubor ka bas ngosi ipat kalong baki ne ki samla ki myo jingerap AA ni ka sorkar habaki lek banya shimbenta ha ki lempung bapher bat ki hap ban shulut hi naladi bat ki lahap ru ban shania ha ka jings ngosen ai jong ki reu eat sports ki badan ye ka mensim ban yarap yaki Kisamla kibayale ya ka kickboxing nadu snam arajar khanyo hadu menta kilala ban wanra hadu shispa arpu pratli kitakma lani ki medals ya ka jilla henry ka bas ngosi pat kalong baka tanat yale kai lani ka sports department jong ka sarkar jilla kamshim la ithu satya yaki bat kamshim la don ka no ka jingerap ban ai men sim yaki laha ka yok kam yok jam na kiway pat ki jingerap bat ki liyatho babon na ki dei ki balech sha ki lingkharep bat ki bahap ban belas ni ban pendap ya ka kepok la jong bat ka yeng ka sam la jong
Syam ai play pim ba batisi kila ide keren di bakra alor gani ka jingwan ban Korea News te ngila dang syuan mentan apa goa ban participate na ka wako India kickboxing senior national kickboxing championship kabelong apa mau pusah nadu arkundri do arkundai trik jong Agos arjat pui tingila mi na ni po Shillong nadu artrik tinggal apa yang te arkun riu trik tinggal sedang gejing lek kai arkun riu wejing rt te ka tormen ka sedang do arkun riu arkun dai tingila lek kai tu nomor ki barok ki state skiwan barok ki state and unitaries tegi partisipan skilong kumba katsan spa tame barok India mar kadon geni pandemic kidon ki restriction ki hab follow tek protocol ski norms ki hab lek ti RPCR ngap yok tek negative report man participate kami besok bangin participate hadian si sistem sting ngiyo biang ban pai biang si jing lek kai mo wat hau state jongi tempat sya ngi ban lek ta kontak sport dari wat ka national federation ru kalau very restricted ki norms and protocol ki bah follow gani pandemic bukan yo permission na go government ru terter ting aingu e oblay ba lailam lenti dadu bangi mi nan nin Shillong Syamlik stay ngi barok ngi yo ikan negative report kata ka benungkong bat gejing smart care gejing ya lenti jongi ni la post stay gejing ya lenti ba saus ngi ni ado poi ba goa terter hoi habangi leka stu long kata gejing leka barok ki la barok ngi kam ka team Meghalaya state kickboxing team ni dan hadu arkuing untuk ibak menteri kom i manager bat arkungut kino leka te borok ki arkungut hi la kai bah ki bubun hi ngila yo ko bi gold ko silver na tabat south league bronze ka bentuk ko bi gold nangai hamish ni suyam ha ko point fighting senior man minus 57 kg bat ka silver ka wan biang nai hamish ni suyam point fighting senior man minus 63 kg nang ta ka wan ka bronze na i kongni sanchua lingdo ka kewon women minus 48 kg nang ta na i pene bor mlim ngap aka muscle form senior man hardstyle berhan dan ta kawan sa kamedal na ibanti sungo aka low kick minus 60 kg senior man kawan sa kabai pada ka bronze medal na i Arthur Corneli Nongrum aka minus 75 K1 senior man te hoi baro kila le kai bha namar bagani ka de ka sin ko menekong ba kawako India Kickboxing Federation kali ojing itu dengan Ministry of Sports and Youth Affairs ka atrik jong u Julai bat kumjuru naka International Olympic Committee ka arfu tarik jong une u Julai kebelong hapo Tokyo kila yo juga full recognition tengi kermen hingga adan kata ka right track ba ka Muslim shoot ka kickboxing laban ong kala adan kata ka Olympic sport family tu kermen ba arja rafsa yo le se ka kickboxing kan la bandrung ka Olympic sport leda kamlong umtar mi biha arja rafsa kan rung rid asu de sports kombi imenta ka de dong magani senior national kin selection ka first stage of selection namta ka 6 Asian Indoor Martial Games ke belong po Bangkok no do ar potrik hadu ispo hadu ar potrik jong ubnaj arja rafo kumjuru ban selection ka World Senior Kickboxing Championship ke belong Italy ubnai Oktober arja rafo te ki barong ki atlet si barong ne ki la le kai bha ndri ka ha ga jing le ka don ka jing job ka jing kram but kim de bu mesin ngaku senior ngasih ong ba wat mangaro ban poi ha ne ke jing le kai it take me 7 years ban yo national medal but it take me 12 years ban yo international medal te ki barong ke de ka jing ya sharp but persistence mo ngide ban tristem ngi bang na ngide ban never give up attitude ni de mandon kata te kadon hi jing le hoj ngai skumen skadi nomor babar ki wan hi bubun hi wan ka top ranking 8 nomor ki rem quarter final te kumta solid ki lem nomor kani ka tournament nomor bubun ki players ki babit ki lawan nomor ka kani ka kickboxing kala organization na ministry kala organization na ka partai na ka wako kumta tet ka jing competition kala hai te wat kini ki Assam Rifle team ru kilong ko bet ki Manipur bat ki Haryana Maharashtra tet ki bet te ngi kermen hi ki number 1 nginang la suban sei sibun ki khamba ki player kom tet te
te kejing praktis hi kumingi benar ke ne po west jentiang idon nyungut tingi praktis be po syampung ke center jingi te bro RTO morning and afternoon evening morning and evening ngi praktis kumba arkanta step arkanta nilai kanta jan mit ta san kanta singi ngila praktis RTO club be ngila strict schedule te kata hi bengyo ban yo ban training lang Henry baru sekarang maintain juga fiscal juga kita kidon kini online training baga federation national federation ke ke international federation ke biar kita hai bengalaban keep in touch bengalaban lekai ilade te giveaway nakum jong ibak crowd na mairang nang ta kidon ki players ki bana Garhill Southwest Kasil East Kasil nari boyru te kata hi ke ki nomor bang kidon kam ke patan mo ke kamtam kontrak sport kidon kam ke patan tengi kermen hi ba ngi de jing trade lang jung ibaro om tang gi athletes om tang ka society om tang community henry kermen ba ke jing wan yugi skmat ban ai vaksin ke jing skmat ngi ban maintain kita protocol jong covid ka covid appropriate behavior ma CAB de gi ngila ban maintain ngila ban break ke change jong ni covid 19 kadang ngila ban long normal biang ngi im biang ngan wan biang ke jing le kai ban ngila ban le ki kam ba fair kum ki kontak sport mah martial arts martial arts hi po minglang i don kata national talent bingla inherit namar dadu menchua long ki hendai long kema ki foot pada jungi kilek thma ko hi ma ke doloi ke we simship ke we tinggal don kata fighting spirit mentang ngilek thma su de wait nanti ngilek thma su da ki kti di yu kata kamo henry ngilek thma pade mentang ngiton pade as sport kan as contact sport ngila don lupa ki instinct fighting spirit te kawai ke ben kong yo ngini ke long ka healthy nang ngi le kai ka sport ngi yo ka kot ke khia ka belum spa ba ba spa ba tam te ka ar ngi yo ya ka physical activity ban long fitness ke balai ke long through martial arts ngi yo ka self defense kham tam khna kan thei bam ta ke jing ban ben yi kan thei le ne ke jing ya chu rot ke jing bat bor ki nang ngi la ban de gi la ban join ke self defense ki la ban da ki la ban light ni te ki baro but kebesar golong nang gi join ki jing le kai gi divert ki ni ki baro ki social bad habits like drugs alcohol ki baro tung tang ya wer kena samla begini le kai bha bakin niwan ki nu jing le kai om tang ka martial art om tang ki jing le kai kickboxing hendrai baro ki jing le kai ban divert ko basan pade ka sport through sports pade ni le yo ban le ki jaka ba per yo ban le ki depi kambet ke chang perthei long ni ban explore ka main jung long naro ngi ban kata ka sportsmanship spirit ban ni learn we share ideas and thoughts te hobi de bat kata ka jing yo rap hoj ka jing rap te ka ba kongsan idon kam hi ka facilitate mang ka jing I'm sim om tang nei ng sem om tang ne society ring idon kam ka jing rap na boro kilyang na ka ne yang sem ne ka snong ka thau ne society na ka imlang sa lang ne ka well wishers na ka sport department na boro kilyang ngidon kam hendri ngidon kam hi ki boro ka jingrap hendri ngi kermen ba government kan pit khmat ki khna samla khnang ba kalong ka jing ai ka lawi ka babhai ki hadu mentang ngimpat don kata ka job reservation wat ngala bat hadu new scene ni ka national champion but 5-time international gold medal empat don kata ka government ka ka direct reserve kota direct reserve job ho nyele i ka government through this government ile ka Meghalaya sport policy ka pas 2019 ya ka Meghalaya youth policy ka pas 2021 menta tengi kermen hi ba kini ki ibar kan streamline ba kan page ba kan long page kan page ba perman yigino belong disap teng kermen hi ba kan page ba bi khnang ba long ka jing ba yi ki youth sungi ki ba imnang salong jing ka I must shu mo ka si ong kita kantin facilitation is more important than felicitate kajing I must ka kham korban kajing pening senti jong pi kajing punku burong te kata kermen ba long ba ngi i ba i dan i kong mo long kemi i sdi senior ngi i kong ni san chualing do habubun hi yang ni le kai dang kinong rep dang ki bebelas ni i long tang dang belas ni i don kon arngot tarik dang le kai katno tam i long kemi la kai dang yo medal bronze medal
ila le kan du arjar sau terter la yo national medal hadu mentah te i di 11 ngi sa jan ni sa chong dukan belas ngi belak mentah increment hi ka government hi le ne ka through the concerned department kan pe ken ki athlete sebakan tap out di talent kenang ba ka de ki ai kata kam kejam ka long sustainable livelihood ne lo sustainable ki la ban sai de ka yang sem kenang ba ki beru ki we mi pa ki long ki ai musim ki khun pade ki bah bagi ka jinglek kai ka neng ka don lawe te ka ta ki ai musim kenang gi la ban kiu kum we state kum ka manipur mat mikila keju ni bond mentang ajan dap sen pus nem henry ke manipur ka don mikila ka don ni kermen ba de ki don ki kebedan ki bor ba halor ki pet kimi kata ka jing apil ki pet kimi kenang ba kan kiu kan ka jai beri jungi ha barok kiliam om tang sport om tang kan kiu ha barok kiliam naga por ngala se ile yo medal terter mo nadu ki arjar pra terter do ada habis do kan tengah saya yo kata insentif ki saya pengkup buram kan national sports day ar kunai trik tengah saya yo ando arjar kat we do arjar kan ri gold medal new jarsan spa 3 por tena do arjar kat new terter hadu mentang ngapat yo kata tengah kermen hi begin ai ini teman-teman ni banai banwan te kata hi jing ai facilitation kita mo ka insentif ni scholarship ke banai musim te halor kata jira bong mapi ai ke jing le international trip ngacha ki ai tamba not beyond kata ke balong bandap ke tementar ke siang du shaban lek ni dan bok bai kendu sport minister la khot ngi le haying o te la de bi shalong kata i pen kham hi kata ka no ke bok ko nasib ila arab i ke boss ngata bat ki bail ti kat de balong mengindap Henry ni lengba ki big well wishers ki NGOs pede ki wan skmat ki rap komuniti napo not Garo Hills napo Rasul Blora ki don we athlete jungi rap no tag ter kom na marang konugas jentia ki don ki well wishers ki bayar rap kat begila te mde bang ba ki rap full kat barok ke jinglut Henry kat begi la Henry kata ngasim ke kebugalat lembah ka elektronik media jong pi ban ai kuble segitu ki bala berang ngamla banjir kerting dan mengam tip mo kita jingarap ki bagi Henry ngasim ni ke buban ai kuble ki to nong ble nak kerku ya pi nong tek kerhai ki jing kerku ji im jong pi pila benang yarap siu ya ki bedan kam ki jingarap honestly adu mentang ong bedadli kampat dan kata either in job security mah adu mentang tam kata ke job security kanu pila ban dilek kaisa dan amba da pila injur pemla cuba lekai kadang biang kerta pila men performance pila kata kepik tegi kermen hiba nang skmat through keniga sport policy keladon ke strong streamline kin kamde belong on balance gawe ke discipline gawe mar ke sport hi piden belong sportsmanship spirit ke belong equivalent to all te mde ban pet tang gitu mde ban pet gitu pet kin hangno wadon sak henry hedu menta ke kickboxing apa migla do arja khat new hadu arja arpu kenyo like ni ngiwan ra hadu sispa arpu prateli ngiwan ra national and international medal te perkap hi kata sispa arpu prateli national international medal ingkermen gin ba kita bar sispa arpu prateli kita kena buan ra ki de ban yo ke incentive scholarship dan ni ke job reservation dan ni job ini nur mah long sustainable livelihood sustainable long term lada kena ba umla ban kena ting umla umbiang thang jing pede pas tang kelas 10 biang ke jing lekai long ta ke alis anu tang kampion anu kam sekidar alis ula yo tu long term opet ke sarkar kala ai nga ini sungu long proud deh la ban itu dikun ke penting pet ngada jing lekai jonga at least he is a role model ula long role model ke snong ju ha ke snong thau ke imna salam te kata ban le marba ban fight back ke ni ka present generation i kham tam ba la kan roi than ke ni jing sniu social bad habits te tangatahi ba ban streamline ji youth ne ban yalam ski ba tangata hinga kermen ba ka government lani concern department kan pej ban fight against all this hadu menta ke kickboxing hi kumngi best jan tiama ngi don i master junga bilai kai nga dadu arjan yu i saduni la hikai ba po syampung te gidon pede mairang la ga jong tagi klok te per is kasil gidon kum smith ne hasilong molai nang cha riboy kum nong po nong ta ter gidon la ga jong kamde institution jong government it's a private institution ke club te
kanehi ke klok ka yower klem ke jingsiu nge snong ngimdon ke jingsiu snong namar baget tu jing le kai ka wan yower khna snong ban melen te yang tu jing le kai ban lek ban song kim song lat ban lek ke e mo mar snong kendong e gumta de song kim song lat ali ki khna ki ngok ke e jing lim siu te kata ke good habits kin bengiyo na ke jing le kai ke healthy lifestyle healthy habits healthy living ni nakaliang jangi ta nga nakaliang janga ta pau ju se ya bang klamyo chu bon la kai na ma ba pasun poi steak la ayo chpang chitli na ta yong klik ta na tu padang la tikar ding la res nga klam antasure le po sidiong na mandang rong nga ta kinta saka temperature janga ta baro kami khle ya kincha sange kai ta ta da nakaliang janga klam la kai chu te kunjur ng pau ngap pau jing sungu ngap ai ke jingkelmen ya perlok perjor ngai bela yo na medal kami shania suyam bantai miki sungu te pensrai miki konta ki wiru na kalian jengi ru baro ki ba lamla ben pois ka jingjom te tang kita hi ki jing pesno na kalian jengi andai ngiru ko abonong ba aku ke por ngina le ka biang ni lah yo ke menora ke jingjop kembang juara man ke por te kata ru ka ru bepes ngos pi ba hakaliang ke jingle jingwan jungi ibun kibun kidan por lakang alai arno lengur ngira kum yo stom no biang kli no kade haka jingle jingwan ke bambiang man ngile ke train sil kelas te lada ni thia arno lengur khaju jing thia ka tiket kum confirm te next time ngasu perkhan ko pasngol mi sarkar ringi baro ma marna ka e bangi yo jingarap mata sulong mulum mala kamda de ke balong tikna te bangi yo jingarap mata ne ki no kersan jungi kilom kino kersan ki ba kersan ngi kan ki rostanat ngi bangi tristom bangi lod masa bangne te nata habe ki kan ni nakaliang sarkar ngapa pasngol ba janada sarkar kala banyarap khamphai ngi hakale kawan kemudian pois suk ngan pois sain kanum dan kita ngi kandar sibon ke jing mentoy yak senang ya kadang katanya berawai ya ke state hi berawai namar kajing warak medal jengi kamde tang kajing warak medal jing mentoy tentang isiman ada ngingin la banyo khambon ki medal ke state kan paus khamarkan hagi weki state te kam tala da sarkar jang da sarkar kampek khambai ngi ki weru khamyo jing kelman ba kani kajing lekai kadonsko kinong ta kajing le jingwan han reket ken incentive fru ken aingi katur panai jingkel maniki wei rukum juhi balada le lekai kam de bing shulai chplut umsa bunto kishpulut sana pla kishul le lekai mbale lekai thna to shulai sang ptai andai la dak sarkar pai khmalang ai ta ke babun kinum du jingkel man atrai kinwan lam ni te habai paisa teiro bosi kolong ba kajing lut kolong hadu arlak duna te ke babun ngila sai ni khna kum ka registration new phojar te kontar ter kala hedori te new phojar baro akin complete packaging sai jong ki player ke te nata ki bai bam ki paisa nda kheni kita baro kala dang hai su sa bai train sa bai yu te na kaliang jong sport minister la era pingi ha bai boss be de bingi le nang ni chlong chgwati te ngi pen power go jing sungu i working president jongi i lalu dari person majri la era pingi ma meiro khara raja te ngi dang thmu ba ya ke bansawan banja yang hakini ki next tournament na try kin lekham bahano na kaliang ki bape ya ni son jongi kumjo khnang ba ngi ki kum ki player impesuk pesani nginyo ki accommodation ki khambiang kabam kadi khambiang kenapa kan thura jing le ka jing iru kumjuru ngin la susu ngarapan burom snang thang ngakar ban ai khublei khamtang terpang ai ba samla menteri berlan karang ngi menteri daci iman khar ibalano senyang ini tum hakitiar le kai bani thir kitiar le kai kila kot sia ko jari la rap semi te haki jersey bani thir bani phong stay la rap semi ta khondon na jing yade joka sarkar ne jong sjon pe kalong ka jing rap ni kumi tim leader jongi te sibon be le rap ini haba kibugun khna gila kumduna psa ka bai bam bai di ila kersan mai te ngi borok kum ki players ni bangi don ta
nakni senjong meski pau jing sungo iba i samla de chi iman khat baila no sinyangi baila era puri la ai ngi khti kamon hejing jin jar ngi haji kudo jing iste khule shi bone